Pa svakako da utiču. Naime, ja imam neku svoju teoriju koja glasi otprilike ili hipoteza da su knjige opasne. Knjige su opasne jer knjige mijenjaju ljude. Ne samo u nekom ideološkom, političkom smislu u kojem totalitarni režimi proganjaju liberalne pisce i tako dalje, nego u nekom temeljnom psihološkom smislu. Svako čitanje mijenja čovjeka. Nije bez razloga to da se na Balkanu posebno vrlo malo čita. I ako se čita se pogrešna literatura, čitaju se uglavnom te nacionalne, vjerske, hrestomatije, knjige koje populariziraju osobni i kolektivni pogled na svijet koji je prije svega etnički. Prava knjiga kod čitaoca koji je otvoren za svijet mijenja čitaoca. I svako ko čita mora biti spreman na to da će kroz proces čitanja znatno biti promijenjen, da će se njegov karakter na neki način prestrukturirati na drugačiji način nego što je bio prije čitanja. I u tom smislu ta moja hipoteza da je čitanje opasno je i znak koliko je čitanje važno. Opasno je u smislu da nas sve mijenja i da mijenja preko nas i svijet u kojem živimo. Ne mogu da čitam, a da istovremeno ne mislim kako je to što čitam napisano. I s druge strane, kad pišem, a evo pišem već 10 godina, ne mogu, a da ne pokušavam istovremeno to što pišem čitati kao neka vrsta mog idealnog čitaoca. Dakle, to je jedan proces koji je uvijek ne samo kod ljudi koji pišu, nego kod svakoga. Čitanje je dio pisanja i pisanje je dio čitanja čak i onda kada ne uzmete olovku, ne sjedite za kompjuter da biste nešto napisali. To je proces koji u svakom smislu dvostran i u svakom smislu čini zapravo tu jednu medalju koja se naziva, koju bi se mogli opisati kao razumijevanje svijeta i razumijevanje svog mjesta u svijetu. U tom smislu je čitanje i pisanje kao, to su zapravo prepleteni prsti, to je nešto što je praktično neodvojivo jedno od drugoga. I to mi je jako bitno. U jednom momentu, recimo u djetinjstvu, dok čitamo, ne razmišljamo toliko o pisanju. Onda već kad budemo zreli, kad postanemo zreli ličnosti, svako čitanje na neki način pretvaramo i u moguće pisanje. Pa ja mislim da je roman, ne samo da ja mislim, nego on jeste reprezentativna vrsta i ovog stoljeća i prošlog stoljeća i on se pojavio kao jedna vrsta književna vrsta koja uspijeva progutati, potrošiti, u sebe upiti svaku drugu književnu vrstu. I liriku i svaki drugi dio epike koji nije po sebi romaneskan. I bez romana, bez obzira na žanr romana, je nezamisliva savremena književnost. To s jedne strane. S druge strane, mislim da, pošto sam počeo pisati poeziju, da je pisanje poezije je pokušavanje ili pokušaj cijeđenja, kao kad cijedite voće da biste dobili sok, cijeđenja onoga što je kulturni i duhovni ekstrakt na malom prostoru. U par strofa, ako pjesnik uspije iscijediti emociju, trenutnu stvarnost u kojoj se pojavljuje, da je to zapravo jednako vrijedno kao jedan dobar roman. Mislim da kad bih mogao samo pisati poeziju, da ne bih pisao nikad prozu. Mislim da prozi, usprkos ovim hvalospjevima mojim romanu, mislim da nikad ne bih se okretao ka prozi kad bih mogao samo čitati dobru poeziju, pisati dobru poeziju. U sva ta 3 elementa se negdje nalazi razlog pisanja.
Pisanje je nužno terapijsko, psihoterapijsko, autoterapijsko, kako hoćete. Jer pišući vi se suočavate, sukobljavate ili dijalogizirate i sa vlastnim demonima i sa vlastnim anđelima. S druge strane, pišući romane, pišući prozu, shvatio sam da najgora stvar koja se može desiti piscu proze ili piscu romana jeste da taj njegov rad, proizvod svih tih unutarnjih dijaloga ne bude uzvraćen putem dijaloga sa čitaocem. Nedavno je Džavad Kara Hasan pričao o tome kako je za njega proza, njegov pokušaj dialogizacije sa čitaocima i sa stvarnošću. Ja sam to rekao prije 5 godina kada se moj prvi roman Enkapsulirana tijela pojavio, da nikakav smisao drugi pisanju ne vidim nego razgovoru sa potencijalnim, mogućim i stvarnim čitaocima. Jer se zapravo uvijek čitalac pojavljuje kao neka vrsta enkapsuliranog drugoga u piscu i taj dijalog sa čitaocem negdje i završava tamo gdje je i počeo, a to je dijalog sa samim sobom. Roman Kuća Teodore K. je drugi dio iz moje namjeravane trilogije o profesoru Nedimu Milanoviću. Dakle, taj lik se pojavljuje u oba ta romana, i u Kapsuliranim tijelima i u Kući Teodore K. I na neki način je ovaj roman drugi, ja bih slobodno mogao reći, nastao prije prvog romana, jer je zamišljen i neki način skiciran je prije nego što se pojavio prvi roman. Tako da bi se moglo reći da je prvi roman nastao, koji je izašao 2013. godine u Bajbuku, nastao kao neka vrsta sporednog dijela ovom glavnom dijelu. Tako sam ja nekako to sad kao tako vidim. Jer me zanimalo kako i na koji način funkcioniraju ljudi u jednoj izbjeglice i prognanici, ljudi koji se sklonili u rata u jednoj bolnici za duševne bolesnike. I to je bio i scenarij koji sam ja pisao prije više od 15 godina za igrani film. Pa na osnovu tog scenarija sam zapravo onda i napisao ovaj roman. Sad sam već u pripremi pisanja trećeg dijela te trilogije sa kojom ću završiti priču o profesoru Nedimu Milanoviću i time na neki način zatvoriti tu trilogiju i posvetiti se pisanju nekog 4. romana za koje već 4., 5. i tako dalje, život je pred nama, za koji već imam foldere na kompjuteru spremne. Pišući ovaj roman, to je dobro pitanje, ja sam pokušavao izbjeći sve one stereotipe o duševnim bolnicama i o pacijentima, o njihovom razumijevanju, percipiranju svijeta, odnosu ljekara prema njima, kakve sam mogao naći inače u literaturi o toj temi i o filmovima. Bio sam sakupio i napravio sam čitav folder filmova, uglavnom su to naravno američki filmovi i evropski filmovi, nažalost vrlo malo naših filmova se bavi tom temom, koji govore o psihičkim bolesnicima, psihičkoj bolesti, i onda sam gledao da sve to izbjegnem. Tako da je ovaj roman pokušaj da se o psihičkoj bolesti kao spasu od rata 92. i 95. godine pokušavalo misliti iz jednog drugačijeg ugla, naime iz ugla ljudi koji svoj život doživljavaju, razumijevaju i percipiraju kao život unutar jedne oaze zadovoljstva. Pročitat ću vam jedan dio već pri kraju romana. Razgovor između glavnog lika i policijskog inspektora. Travnik, utorak, 6. rujna 1988. godine. Vi ste pisac? Nisam. Pisali ste priče, pesme?
Nekada pjesme i priče, prozu i komemorativne govore. Nisam. Kako niste? Evo, na stolu imam vaše govore. To je drugo. Šta je to drugo? Primijenjena književnost. Zar nije svaka književnost primijenjena ako je ljudi razumeju? Nije. Zašto više ne pišete? Nema kome. Nema više ljudi. Ljudske sudbine su postale previše javne. Kao ateista prirodno je da verujete u sudbinu. Zašto ste onda pre 3 dana išli na litiju? Bio je to ipak verski skup. Jesam li ja bio jedini ateista? Ne znam, jeste li? Ko je bio s vama? Niko. Jeste li imali neku mrežu? Ne razumijem, kakvu mrežu? Pitate kakvu? Kad biste vi, Mirko, znali ko sve danas napada na Jugoslaviju, vi biste se prestravili. Radislav Mićić, stari inspektor državne bezbjednosti, na odjeljenju za unutrašnje neprijatelje, čovjek s vatrom u očima ustade i izađe iz sobe za ispitivanje. Nakon nekoliko minuta u sobu je ušao mršav i malen milicionar koji je, sudeći po izgledu i sporosti svojih pokreta, odavno trebao biti u mirovini. On je na stol stavio bakrenu tasu s filđanom kafe, malom čašom vode i kockom šećera, a onda pogledao ka vratima, nadvio se nad Mirka i tiho rekao: pretukli su đakona. Hitna je morala dolaziti. Priznaj i pustit ćete. Onda se sporo uspravio i krenuo ka izlazu. Tu je zastao malo prije nego što će naići inspektor. Zbog pokojne majke priznaj i spasi se. Mirko nekako zna ovog čovjeka. Mi dvojica se mimo iđoši na vratima, inspektor opet sjede na svoje mjesto i staloženo raspakova filter 57. Kada bi se ovih govana oslobodio, ja sam, Mirko, nekada pisao, sada samo čitam. Šta vi čitate? Trenutno Markezove priče. Je to bio onaj slepi? Nije, to je bio Borges. Eto, čovjek slijep pisao, a vi prestali. S cigaretom u ustima inspektor kopa po dosjeu. Nije s pisanjem valjda kao s duvanom. Samo odlučite i prestanete više jesti govna. Kroz oškrinuti prozor dim iz cigarete odlazi ka crkvi Svetog Ivana Krstitelja. 100 metara desno je Hafizadeča kuća, nekada kuća stranih konzula, a malo dalje i Andićeva kuća. Ljudi misle da je to njegova rodna kuća. Ljudi tako lako prihvate suragat umjesto originala. Malo dalje je Lutvina kahva. Ako ste me priveli radi razgovora o književnosti, mogli smo to i u Lutvinoj kahvi. Mirko, lijepo ste pisali. Nije mi jasno zašto ste prestali. Zašto državu zanimaju pisci koji prestanu pisati? Pisci su oči, uši i jezik naroda. Pa državu zanima zašto su te oči same sebe oslepile, uši same sebe ogluvele, a jezik sam od sebe zanemeo. To jeste državni problem. Pogotovo je državni problem kada izjavite da više nema ljudi kojima biste pisali. I vi ste me pozvali da to saznate. Recite mi, kako pisci troše vrijeme kad prestanu pisati? Čitaju. Inspektor podiže glavu i glasno i teatralno otpuhnu dim u zrak. Kako? Rekao sam čitaju, neki čitaju, neki ne čitaju. Kako čitaju, pitam. Ne razumijem. Čitanje u čovjeku razvija želju da nešto menja, da menja društvo, na primjer, zar ne? Moguće. Šta biste vi promijenili? Ništa. Ne znam zašto vam je moje mišljenje bitno. Važno je. Postoji jedan pisac koga sam ja otkrio sebi prije nekih 5-6 godina i vrlo malo ljudi ga je začudo čitalo u Bosni i Hercegovini, ili ljudi koje sam ja sretao. To je italijanski pisac koji zove Nicola Amaniti. Dakle, pisac koji uspijeva kroz svoje romane i priče spojiti duhovitost sa socijalnom kritikom, sa društvenim temama, sa ideologijom, sa preciznim psihološkim karakterizacijama likova, pritom beskonačno zanimljiv i zavodljiv. Dakle, svakome ko bi htio da zavoli čitanje, ja bih preporučio prvo da čita Amanitija. Pročitao sam prošle godine roman koga bi isto svakome preporučio, kanadskog pisca koji je taj roman nudio nekih preko 20 izdavača i svi su ga redom odbijali. Onda ga objavi jedna mala izdavačka kuća, onda taj roman prevedu
na sve moguće svjetske jezike. Laguna ga je objavila prošle godine i on je, pisac je bio i gost na sajmu knjige u Beogradu. To je roman Legenda o samoubojstvu. Pisac se zove David Van. Davida Vana. Dakle, pisac je David Van. Od naših pisaca, koje moram priznati vrlo malo čitam, ja bih preporučio doista ovu prekrasnu mostarsku grupu pisaca od ovih gospođa i gospođica koje pišu. Magdalene Blažević, Senke Marić, do Almina Kaplana, Elvedina Nezirevića, ovih prekrasnih pjesnika Adnana Repeše i tako dalje. Pojavila se jedna generacija mostarskih pisaca kao neka najbolja vremena kada je Mostar imao vrlo jaku književnu scenu i sve što od njih možemo pročitati, sve što se može pronaći, ja bih preporučio za čitanje.